iti agtultuloy panagduras ti Pagilian, Jesus Domingo Chokyagan para sa guniang bayan. Agsubsublitap numanen, makapagserbi ti umili. Jesus Domingo Chokyagan para konsehal. Jesus Domingo Chokyagan. Intay man pagkaikaysaan, lider a mapagpiaran ni Jesus Domingo Chokyagan, natibker a pagsanggiran. Jesus Chokyagan jay konseho, irupirnat pagsiaatan tayo, pangnamnamaan masakbayan. Chokyagan tintay butusan, Jesus, Jesus, Jesus Domingo Chokyagan, Jesus Chokyagan ti butusan. Jesus, Jesus, Jesus Domingo Chokyagan para miyembro ti sanggunian. Pudno apang namnamaan, itinarway a masakbayan. Jesus Chokyagan ti intay kad butusan. Jesus, Jesus, Jesus Domingo Chokyagan, Jesus Chokyagan ti butusan. Jesus, Jesus, Jesus Domingo Chokyagan para miyembro ti sanggunian. Namnamsek ti kapanunutan, panagduras ti Pagilian. Jesus Chokyagan intay kad pagkaykaysaan. Intay man pagkaikaysaan, lider a mapagpiaran ni Jesus Domingo Chokyagan, natibker a pagsanggiran. Jesus Chokyagan jay konseho, irupirnat pagsiaatan tayo, pangnamnamaan masakbayan. Chokyagan tintay butusan. Jesus, Jesus, Jesus Domingo Chokyagan, Jesus Chokyagan ti butusan. Jesus, Jesus, Jesus Domingo Chokyagan para miyembro ti sanggunian. Pudno apang namnamaan, itinarway a masakbayan. Jesus Chokyagan ti intay kad butusan. Jesus, Jesus, Jesus Domingo Chokyagan, Jesus Chokyagan ti butusan. Jesus, Jesus, Jesus Domingo Chokyagan para miyembro ti sanggunian. Namnamsek ti kapanunutan, panagduras ti Pagilian. Jesus Chokyagan intay kad pagkaykaysaan. Itandudo Jesus Domingo Chokyagan, Jesus Domingo Chokyagan tintay buto